Apa angka tu biasa bani pak bangi Allahu Akbar dia memang tu gaga macina lo ka masjid. Padahal si tampil lalu masjid ero. Dia gaga macina lo di masjid bangi kolor dia gaga macina lo. Bangi ko asra dia gaga tu mak berjama. Bangi ko magharibi dia gaga, bangi ko isya dia gaga, apalagi nari ko subuh. Kira-kira Pak Imam. Basi sing itati asra ili. Allahu Akbar. Ya, tu rumah mana pak kampung? Ya rumah kutu-kutu lo ke di masjid tapang ke di masjid magi melo patujunna nanuko Pak Imam. Magi na samu ba tati sapu tati asira ili. Ya. Mat kadi iga ngari wi tu marasa. Iya gana sa ngato ini. Banga ko loro di ko gaga, banga ko asira di ko gaga, banga ko subuh di ko gaga. Sisen na banga tati asira ang kamanat ko. Ilo memang ko maga masampaja tati asira pati itu. Ya. Makanya angka sewa waktu ya pengurus masjid naik di mimbar pada waktu hari Jumat. Waktu natatori sojumai beliau menyampaikan masjid kita ini sudah 20 tahun dibangun. Tapi dia patak na ulit pula tumakukui. Magi na di na tepu na sabak kurang isamin na 500 sak. Ya. Waktu na pengumuman pengurus masjid ternyata ada yang berani mengangkat tangannya maka ada iya nasa 200 sak. Iya 200 sak. Macam mana tahu? Iya 50 sak, iya 100 sak, iya 30 sak, iya 20 sak. Setelah pengumuman, pura ni denre menre pa pengurus masjid pada mak bicara ni tahu maka ada ya mana naro denre mas sumbang ni maka ada iya 100 sak, iya 50 sak, iya 20 sak, wis mana setahun nah. Tapi engkana semakka ijarina denre pamula-mula maka ada iya 200 sak. Di nasa wis setahun na yero. Angka mati makare misa mo kana sa yaro maka jari na makare ya 200 ah. To jangan lipa mak juma. Kudilang ka cede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suara-suara ngantuk ya. Supaya lebih masumanga insyaallah maka sikapan aku tambah payment. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya insyaallah sinin nala salasana riak kairifung Allah Ta'ala dimurahkan rezekinya, masalahnya Allah selesaikan. Karena saya rasa engkau mana tu masalah tak, betul tidak? Anak-anak mabetta cik dito masalah, ari sadik panenri cik dito masalah, anak-anak melok boting nadik pagaga duit tak kumpul cik dito masalah. Tapi yaro dito nan caji masalah, ambok na melok to boting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, alena papuang melebihkan Bapak Petacama bersama Ibu. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, alena tuan-tuan melebihkan Bapak Peta Desa bersama Ibu. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, yang mewakili dan ramil Kecamatan Dua Bocoy yang sempat hadir, yang kami hormati yang mewakili Polsek Dua Bocoy yang sempat hadir, yang kami hormati wabil khusus kepada Ketua Pengurus Masjid bersama Ketua Panitia Peringatan Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Kecamatan Dua Bocoy, yang kami hormati dan terlupakan, mohon maaf, alena tuan-tuan melebihkan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Bocoy, yang kami hormati teman-teman penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Bocoy, yang kami hormati seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga seluruh jamaah, baik tomatua uraniku makuto faru tomatua makun reku dek agama sengadi. Alhamdulillah wa syukurulillah. Sidi asukuru kemarajana werengeki fungallahu subhanahu wa ta'ala. Karena di malam hari ini engkamu fakina weri pungala ta'ala adisi-disingeng umur malampe, sehingga pada malam hari ini engkaki napasi puluh pungala ta'ala ribola madabi nafungallahu subhanahu wa ta'ala dalam rangka melaksanakan salah satu acara melebi, iaitu memperingati Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barakakna mirajat tak cinampa insya-Allah. Pada angka kimatapa barakat mangin ripam mase mak darari ini nawa. Mudah-mudahan insya-Allah napa turungi pamasena dan nia barakat na fung Allah Ta'ala, khususnya rilalennah kamputta insya-Allah, amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini sebenarnya kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Bulan Rajab itu termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabah alina sendiri fungala ta'ala ramperi lalanna surah At-Taubah. Agana sepung Allah Ta'ala, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran. Majappu bilanganna ulengi risisina pung Allah Ta'ala yang itu 12 ulang. Fi kitabillah warana patantu fung Allah Ta'ala. Yauma khalaqas samawati wal ard wat tukurana na pancanji fung Allah Ta'ala langi ina tanay. Minha arba'atu hurum. Angka apa ulang termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang pertama adalah bulan Muharram, yang kedua bulan Zulqaidah, yang ketiga bulan Zulhijjah, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Nauleng kamakutana, kenapa bulan Ramadan tidak termasuk di dalamnya? Bulan Ramadan hanya dimiliki oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattunat pengulutan Nabi Adam dan seterusnya di pagaga ulan Ramalan.
Makanya bulan Ramadan itu dikatakan syahru ummati, ulanna ummakna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di penghujung bulan Rajab ini situngat-tunganna ada doa dan juga merupakan zikir yang perlu kita amalkan, utamanya di Jumat terakhir bulan Rajab di nana Mekah. Maka di Nabi tani gini amalkan iyewe zikri iyewe pak dongengi, maka insya Allah 1 tahun yang akan datang di riwiringi ripung Allah Ta'ala akasia singan. Ibu mau kaya tidak? Ternyata melok manes sugi. Ya. Napa guru ki Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jumat terakhir di bulan Rajab, amalkan iye pak dongan ngiyari ga sikiri weka siaga dibaca Pak Ustaz, weka 35 kali kita baca, dan waktunya itu bukan di pagi, bukan juga di siang, tetapi waktunya di sore hari. Ya waktu arawengi sampai masuknya maghrib, siapa yang berdoa di situ insya Allah doanya makbul, langsung natarima fungallahu subhanahu wa ta'ala. Agar opat dongenna tingkalinga mariceng cicatomi bawa melo upalaringaki. Bismillahirrahmanirrahim. Acuiki Allahumma barik lana fima dua makan ya. Salah ulangi, salah sambung. Ulangi payman. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya narota amalkan. Eloki buka itu kota iya torota baca. Ibu mabaluki iya narota amalkan nari kumeloki buka itu kota. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nari kumelo ni tabuka iya ro to kota, usahakan ajak to mangolo ri toko na tawi. Apa wakita orang ini sila dek bacai malah toko na tawi tarala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersama-sama bersalawat dulu kepada Rasulullah supaya yaro pada macaka apa kita. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, situngan na Pak Ustaz setengah mabuk karena tadi siang saya ceramah di Kecamatan Mare. Setelah itu saya meninggalkan Kecamatan Cina. Jadi Pak Ustaz itu dari luar negeri, Kecamatan Cina. Alhamdulillah saya tinggalkan rumah jam 5. Lalu kemudian saya berangkat ke sini. Saya singgah sholat di Lempu, Kecamatan Telu Setinge. Sebelum saya tiba ke sini, ternyata engka nenek-nenek melumatik kata tanah. Jadi upalipas yolo otoku upatika yaro nenek-nenek ena sabak wakitaura na lepo tu. Ternyata pura matik kecawali tatana di nelo terima kasih yaro nenek. Justru nanoko Pak Ustaz. Kama kita noko kapuana sila ada kapatik kaki. Maka day pikko cara anak de unoko ki nasiloloku landa mati kamu patik kasih ka apa emang. Ya memang salah. Ibu,
latu tetek siaga jam 10 metita tu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali, kita berbicara ke intinya saja tentang peringatan Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Isra dan Mi'raj adalah merupakan peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang fenomenal, peristiwa yang spektakuler. Tidak ada satupun manusia di gaga sit di mua rupa tau mulai pada pade al-bireng ya angkai riweringi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam hanya mampu diisrakan oleh Allah. Kemudian Nabi Isa alaihi salam ditosin dari palalang dari Allah Ta'ala, tidak diisrakan oleh Allah, tetapi dipamiraja mirip Allah Ta'ala. Makanya ketika Nabi Musa alaihi salam riubi rifung Allah Ta'ala riempe na bulu bukit Tursina, wa kallamallahu Musa taklima, atanna fung Allah Ta'ala ia angkai si matam mewe mak bicara fung Allah Ta'ala. Jajiru pangulutan Nabi Musa naulle tu mewa mak bicara langsung si bawa fung Allah Ta'ala, tetapi Nabi Musa tidak akan mampu melihat langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Nabi Isa alaihi salam kita kenal, maka dayaru Nabi Isa ijajangi kolinoe ada ibunya tapi tidak ada bapaknya, lahir di dunia ini tanpa seorang ayah. Nariku ifikiri kifiku giru carana nawad dijaji di kaga ambukna iya mi masyahuru engka anak jaji di namirarifahangi makada igawe ambukna, betul tidak? Di narifahangi makada iga ambukna, tetapi manasa makada engka ambukna di namirarifahangi. Tetapi Nabi Isa alaihi salam lahir di dunia ini tanpa seorang ayah. Nasabak memang nariku Allah Ta'ala makelo, cukup Allah katakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nariku Allah Ta'ala makelo, cukup Allah katakan kun fayakun, iya na tu jadi. Makku matoiro nariku mak bicara kiri tujun nari asenge miranje cocok landa den den asenge alina pattacama makku tanah ko iya mak kadai magiruna sa Pak Ustaz narik ko maulid penotau narik ko miraje di nasiaga hadir, maka dekat situngan na kesalahan panitia benenge panitia peringatan Isra dan Mi'raj sebelumnya mengumumkan siapa saja yang hadir pada saat Isra Mi'raj ia lingi golla tasiliterena wadi jaji pendomana masjid, betul tidak? Nasabah angkana ita. Tetapi seandainya pengurus masjid mengatakan nih gini gelok kama Mi'raj majapu iputama ilalan na suruga, di nama tepe sini nato malabikin ania sudah malabikin kehadir. Pernah saya ceramah di Kecamatan Bengo. Di sana itu setiap acara Isra dan Mi'raj, siapapun yang hadir dikasih kupon tas satu-satunya. Nanti selesai acara maka diundilah itu. Siapa yang naik undiannya, maka itu yang mendapatkan kulkas, televisi, dan kompor gas. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj dua peristiwa yang sangat luar biasa.
Makanya narampi pong Allah Ta'ala rilalan na ako ramalabi subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Agana sa pong Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi layla mapacing pong Allah Ta'ala papalalam paniing atanna dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Satu-satunya surah yang dimulai dengan kata-kata subhana, berarti angka tu peristiwa yang sangat luar biasa di dalamnya. Apa biasa tu puan riko angka misalnya anak ta napai 10 telu tong umuru na takut na pala ya kurangnya 30 juz, maka yang pantas kita ucapkan adalah subhanallah. Angka anana, angka tahu dek gaga jarinna tapi tua mofi angka tahu dek gaga jarinna dek to gaga ajena tua mofi subhanallah. Angka tahu dek gaga jarinna dek to gaga ajena dek to gaga ulunna tua mofi lari ki pak apa kata-tahu lah mana kali gaga ulunna to mofi. Sinin na tomato malabikin niya sa surah malabikin kahadin. Iyaro riyasan nga Isra batuan na malalang iyari gari palalang. Nariko nabit tamilo malalang memang di memato na tama akalang. Tetapi karena Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wattunna pole ipamiraje di gaga matap maka yaro Nabi tak boleh tunggang imam miraje. Nasabak perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, waktu itu kendaraan yang paling cepat adalah unta. Di pagagaya sa pesawat, di pagagaya sa auto. Sementara nariko unta ripake dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, siula to yola lisu. Makanya di mematuna tama akala na sabak mematan na memato akala melo rifake. Jadi kita memperingati Isra dan Mi'raj ini hanya to mata peim itu tarimai. Makanya Panguluta Abu Bakar As-Siddiq diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai As-Siddiq, orang yang dipercaya, karena dialah yang satu-satunya pertama kali mengakui maka da agi na po nawita to ngayatu. Ya. Sinin na to malabikin niya sa surah malabikin kahadin. Na ikia perlu para ripahang agawi situngan na tujuan daripada engkai Nabi sallallahu alaihi wasallam ripalalang ripung Allah Ta'ala. Yang pertama yan narito nasaba matay binina kaminan nafuji yan narito Panguluta Khadijah. Yan naro Khadijah wiringi Nabi tak motivasi untuk selalu melakukan dakwah. Ia tu naruh biayai Nabi tak selama Nabi tak melaksanakan dakwah untuk agama nafung Allah Ta'ala. Capu waramparan na Panguluta Khadijah napake Nabi tak mak dakwah untuk agama nafung Allah Ta'ala. Padahal asugiran na biningi makadamilu mibawan na balanca anak-anak sampai 7 turunan di na capu waramparan na. Bahkan dikenal bahwa Khadijah itu tahu sogi na tanah Mekah, liwat sogi na, tetapi capu waramparan na nafakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika meninggal Khadijah ia rokacina pakewe 70 tipanna. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini Khadijah manan. Amin ya rabbal. Ya. Sini nato malabikin niya sa surah malabikin sidang jamaah Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, pasabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah. Nasabak mati amurina iana itu Abu Talib, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan tidak mampu
mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Agana seng nabitta amure baca mani la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah supaya matur ya suri mundin na pung Allah Ta'ala engkau di wapangulur yolo na pung Allah Ta'ala maka dia amureku kuramui na puada kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tetapi di nuli puada la ilaha illallah nasabak magai engka tu tulik ganggu ya iga tulik ganggu Abu Lahab amuri na nabita engka mau putu cedi abu iga irpuang Abu Jahal ajak naseng mupoya tu nasaba musulang itu naseng atur yolomu ajak lalu mu puari yer napak guru akun Muhammad musulang naseng atur yolomu mati tetiwe matana nabita nasaba mesti babuana mitai amuri na di nulip wana kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ekuni wadi malah hikmah makadah terkada we tu si tunget-tunget na nariko ang karipugok si di decing magalo ni asit din na pagkampungi ternyata setelah kita kerjakan engka tu biasa si di tau tuli mak ganggu betul tidak pada meluk ni masjid di masyarakat maka ada meluk di lurak masjid ternyata pura di lurak alina macai dia tapi dia tu gagak itu gagak liu alasin nama parotes nariko ang kacid di masalah. Iya, tapi upasan ni maka dari situ ngetungan na iya tu malas si protes, iya tu biasa makutu masumbang. Betul tidak? Tapi kumai alhamdulillah mati nulu mana masih dekat. Amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rawattu ripallala ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu nari palala ripung Allah Ta'ala lipan niri baital lahmi yaro baital lahmi konero onrong ngeri jajah pangulutta Nabi Isa alaihi salam lipan ni Nabi tamas sempajak duan rakan pura nama sempajang napat teruni perjalanan na Nabi ta lipas si di bukit Tursina konero onrong ni Nabi Musa alaihi salam berdialog langsung dengan Allah bicara langsung si bawa pun Allah Ta'ala lalu kemudian Rasulullah melaksanakan solat sunat 2 rakaat pura si mas sampaja sunat Nabi ta dapat terusi perjalanan lalu kemudian sampailah di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa konero Nabi ta mas sampaja birejama sininna para Nabi Allah angkamana ngimat depungan lalu kemudian Rasulullah yang mengimami pada waktu itu pura nama sempajak berjama Nabi tak yakak ni menrik ko langi sampai di langit pertama siruntu Nabi Adam alaihi salam menrik di langit kedua siruntu Nabi Isa dan Yahya naik langit ketiga siruntu Nabi Yusuf naik langit keempat siruntu Nabi Idris naik langit kelima siruntu Nabi Harun naik langit keenam siruntu Nabi Musa naik langit ketujuh siruntu pangulutta Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika diperjalankan oleh Allah ternyata Rasulullah melihat engka naita Nabi tak masempajang bati nama sempajang tetuk bahwa mataru-taru mendre di langit selanjutnya engka sinaita Nabi tak masempajang bati nama sempajang deto sigaga tetun na tapi roko mi mataru-taru naik langit selanjutnya engka sinaita Nabi tak masempajang bati nama sempajang dek gaga tetun na dek gaga roko na tapi sujuk mataru-taru. Lalu kemudian naik lagi selanjutnya angka sinaita Nabi tamas sempajang batina mas sempajang dek gaga tatuna dek gaga rokona dek to gaga sujuna tapi tu dam mimat taru dan karena Nabi tak nasimpulkan manangi nala manangi batina mas sempajang ia rumalekae ia to naru dipake makukui. Lalu kemudian Rasulullah melo ni mendre di Sidratul Muntaha maka din malaikat Jibril ya Rasulullah letuk na nasab kue wantar aki karena kapan saya tembus Sidratul Muntaha maka tubuh saya akan hancur ya. Jadi Jibril sendiri dia nulis tembus nih kenapa Rasulullah bisa menembus sampai Sidratul Muntaha nasabah iyaru nabita punggawana cahaya di dalam kitab salawat biasa kita baca anta nurun fauqa nurin ikuna nasam Muhammad
cahaya di atas cahaya. Ya namuana pancaji pung Allah Ta'ala matan asoy nasabari nabitta. Ya namuana pancaji pung Allah Ta'ala ulangi nasabari nabitta nasabak mimba nabitta punggawanay sininna cahaya. Dan karena letunis yolos ibawa pung Allah Ta'ala nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud langsung riolona pung Allah Ta'ala. Sujud riolona pung Allah Ta'ala. Lalu kemudian Nabi mengucapkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ia tu naruh ipake ibaca ketika kita sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu kemudian Nabi natangak langsung ni pung Allah Ta'ala. Jajiaru Nabi ta kemampuannya bisa melihat langsung Allah, nulim mita langsung ipung Allah Ta'ala. Wattunna natangga pung Allah Ta'ala, maka day Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Batuanna sinin na papakarajay mubarakatu barakai thayyibat decenge salawat asalamakenge idi mana na semapunangi puang. Dan karena pun Allah Ta'ala na baliwi adanna nabitta assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamakeng mas risisimu wahai nabiku wa rahmatullah wa barakatuh pamase nenia baraka. Jadi nariku melu kipahangi sitongat-tongan na hakikat dan rahasia na sampajange iya naritu wa rahmatullah wa barakatuh pamase nania baraka. Lalu kemudian maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum masri sisiku. Lalu kemudian Nabi mendoakan kita semua wa ala ibadillahi sholihin. Ipuang awiritui assalamualaikum umat-umatku yang soleh. Jadi ni lodong memang tunit tu Nabi sallallahu alaihi wasallam riuluna pun Allah Ta'ala maka de illo doanan ni umatku ia masolewe supaya tamak mana ngi materi lalenna surga pamasena pun Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian pada waktu itu malaikat Jibril nalanjutkan ngiro adanna Nabi sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang mengatakan syahadat itu adalah malaikat Jibril. Sini nato-mato malabiki nania surah malabiki sidang jamaah Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattunna yaro natarima ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sampajange. Yaro wattu tanturi pahamanan ni. Maka dayaru sampajan natarimai winabita 50 waktu sampajang ifugau rilalenna sisu siwani si lisu ini nabita si runtui pangulutan Nabi Musa alaihi salam ikurai Nabi Musa Muhammad lepa kuna sa yolo siaga mema sampajan naliku pung Allah Ta'ala. Maka day nabita 50 sampajan waktu nafugau nalika pung Allah Ta'ala. Maka day pangulutan Nabi Musa lisu ko na sa yolo mangulur yolo na pong Allah Ta'ala. Di nulim mo la na di nulim pugo imatu umma mo yato. Di nulim mo la umma mo yato. Nasa ba yato nasa matu umma mo nala ni mabicu na makalasi. Betul tidak? Hindi Tommy tumaka dah. Ya. O ibu. Mega wita masiji. Macantik masiji na. Tetapi makunren na ufa nariko ang kajoka mak berjama di masjid. Biasa begitu. Tapi tidak termasuk di sini. Koto minro bagiat Cina. Tama waktu sampajangi dek gaga macinna makunren joka mak berjama di masjid. Kenapa? Apa angkato pacara mapuran yang kalinga makada yaruna samakun raye masaro lebih ima masampajak kuribolana ketimbang mak berjama di masjid. Biasa begitu dipuang? Biasa. Si kanna makun rekutu yang kalinga aga nasa yaro makun raye si cowok kaya pacara maye. Ya.
Ia tu masjid tapuang bukan kita bangun elok dipercantik ipalupu maga masjid tak, tapi yang namanya masjid itu harus kita isi dengan solat berjamaah. Ibu, aku itu mas sempajatannya tu ini di Pandras Rasa, tapi ini bapak nah dia itu mas sempajang emak na sempajak ki dia panas sempajang emak na maka dia pun Allah Ta'ala pastabir maka dia laki na sabar kami ya Allah isuro we kedua emak na sempajak ko dia panas sempajak maka dia si pun Allah Ta'ala pastabir sabar kami ya Allah ganda we katalu makna sempajak ki nadi panas sempajak puang idik manibawang elok ki selai atau melok ki tambah daripada ini dipalu-palu. Makanya tanggung jawab besar sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, tak suruh lalui mas sempajak bineta. Pak Mega tu boleh ni Mekah tapi dia nak sempajak. Nak puji mak puasa tapi dia nak sempajak. Magi dia tu mas sempajak ini fo ngaji. Nata puji lada ma puasa kurang malangi siula kali pudik gaga tasakka kurang malangi yaro nasa nak puasa malangi ganna siula capu ni ya to sinasa sempajang diga capu na ya naruyan sa patuba ka karena salat itu memang dek memang to gaga capak nah ya pa dek ya dek tapaja mas sempajang nariko mati ki de yulle tatutuda ki de yulle tuda lewu ki de yulle lewu ati tak mani bawang ipakedo dari kudeto na naulle yaro ini to si disampajangi ya. Makanya maka de andre gurutta ke Haji Muhammad As'ad agana sang andre gurutta mauluturi allae naulle morong ni bara afi naulle jok kaya sa na waye narikude na sempajang ajak muacuiri. Saya ulangi, nasang andre gurutta ke Haji Muhammad As'ad mau ni nulle luturi allae nulle jok kaya sa na waye bahkan nulle morong ibarana afie narikude na sempajang ajak muacuiri na sabak wadi jaji pahasala na pajok kaya tu. Makanya puang asam panjaki apa bahaya lada tu nariko dito mas sempajang angkanang kasewa watu panguluta Abu Bakar As-Siddiq lipangi malayat risidi to mati watu na malayat melo ni disampajangi to mati dan karena panguluta Abu Bakar dipercayakan untuk menjadi imam pada waktu itu maju untuk imam begitu nakak jarinna Allahu Akbar ternyata jenazah yang sudah meninggal ekedumaneng alali nama pamula ajal letu ulu masih lemana tahu barak tu fe mayat mati ya ternyata karena saking penasarannya nabuka ia rukaci waktu nabuka ia rukaci apa yang terjadi mapamula ajena letu ulunna nakatulumaneng ula jadi mala ni aju tahu melok naulo yer ulai dan kan namate ulai maka damagi mo melok muna kana diga selaku iya na senasuro ka pung Allah Ta'ala untuk sesaya to mati nasabak sipungan na nasa tau di nang kana sempajang makanya hati-hati ki puang asam pajang lalu ki apa di gaga guna tak manca jerufato narikudit to mas sempajang namun ni amala aga tafugo narikudit to mas sempajang tattaki na kalinolo pung Allah Ta'ala o ibu tes semua yasan na kalinolo nariko si sabu nolo si dape-dape ang kagangke na digaga pada mutoy mapuasa ki di to mas sempajang nolo tawata ipasusak ke tadi to mas sempajang nolo tawata menre ki haji di to mas sempajang nolo tawata ipasu isaket tak mengaji ki di to mas sempajang nolo tawata
Jadi harus sampajangnya ibaratnya satu nilainya. Namun di nilainya, tetapi nariko mas sampajak ki mapos atoki berarti lolongan ni di lolongan toni nolo 10 ni nilainya. Betul. Mas sampajak ki mapuasa ki ipasuto pasake tak berarti siratu ni ilolongan. Intinya as sampajak ki sitongatongan na malamak ladan mi situngatungan na narekomelo kitstama ilalan na suruga na sabayak katanin ni guncinna as-salatu miftahu kulli khair, as-salatu miftahul jannah. Iya rusam pajangi pak guncinay suruga pamasina fung Allah Ta'ala. Apa ang katuto biasa bani pak bangi Allahu Akbar di namatuga ga macina lo ka masiji, padahal si tampil lalu masiji ero di gaga macina lo di masiji bangi koloro di gaga macina lo bangi ko asra di gaga tumak berjama bangi ko magharibi di gaga bangi ko isa di gaga, apalagi nari ko subuh. Kira-kira Pak Imam basiseng itati asira ili Allahu Akbar ya turun mana pak kampungnya ya rumah kutu-kutu lo ke di masiji tapa angka di masiji magi melo patujunna nanupo Pak Imam magi na samu ba tate sapu tate asira ili ya maka di igan ngari wit tumarasa iya gana sengato ini banga ko loro di ko gaga banga ko asira di ko gaga banga ko subuh di ko gaga sisen na banga tate asira ang kamanat po ilo mema ko maga mas sampaja tate asira ya. Sini na tomato malabikin na niya surah malabikin kahadin. Jadi masjid kita ini puang alhamdulillah sudah ada perencanaan untuk merombak kembali, meluk na bangun kembali. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan insyaallah dapat dupai pung Allah Ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah masjid kita ini ya dalam waktu yang singkat insyaallah nanti setelah lebaran meluk ni dibongkar masjid tak. Jadi usahakan nama tak di situ yang pertama-tama. Aset tak keropam mula-mulang supaya magai angkato matu ridup pada sore mondina pung Allah Ta'ala. Agana sanabita man banallahu masjidan banallahu baitan fil jannah. Ni gini kita bangun ni masjid na pung Allah Ta'ala majepu ibangungan ngimati ibangungan ngimati mahligay bola kami na makasingar ya suri mondina pung Allah Ta'ala. Alhamdulillah alena patacama sudah ada nanti sumbangannya 50 sa. Ibu andai kepada masjid di kimak kada iya 10 sa iya 20 sa insyaallah selesai di nada egaga difikri ki persoalan semenna masa patacama engka sumbangan na kampung tak koi patacama kampung tak di sini. Oh iya, wajar memang pak kampungnya. Wasa tannya kampung nah misalnya alina masumba 50 sa. Jadi ya. Biasa angka masjid melok dibangun. Aku dita kehidupan na tahu masya Allah pada sugi mana, pada mega mana warang paranna. Tetapi terkadang masjid na sendiri dia nulai patipun. Makanya angka na sewa waktu ya pengurus masjid naik di mimbar pada waktu hari Jumat. Waktu natatori sojumai, beliau menyampaikan masjid kita ini sudah 20 tahun dibangun, tapi dia patak na ulit pula tu makukui. Magi na di na tepu na sabak kurang isamin na 500 sa. Ya. Waktu na pengumuman pengurus masjid, ternyata ada yang berani mengangkat tangannya maka ada iya na sa 200 sa. Iya 200 sa. Macam mana tahu iya 50 sa, iya 100 sa, iya 30 sa, iya 20 sa. Setelah pengumuman, pura ni denre menre pengurus masjid pada mak bicara ni tahu maka ada ya mana naro denre mas sumbangnya maka ada iya 100 sa, iya 50 sa, iya 20 sa. Wisa mana muna setahun na. Tapi angkana sa maka ijarin na denre pamula-mula maka ada iya 200 sa. Di na sa wisa tahun na yaro. Ang kanang mati makadami sa mo gana sa yaro maka jarin na makadiya 200 sa to jangan lipa mak juma